Pustite sendviče tamo za nas. Tako ono je groblje. Ja sam bio baš na groblju. Ali tamo nemaju borbu na ovo. Slušajte me. To je bilo sigurno, čime treba ovo ovoliko. Ja vas molim da svi sedete. Ajde dođi ovdje. Dragi prijatelji, vi ste vidjeli koliko su trajali ovi razgovori. To je bilo mučno za sve nas ovdje. Ali hoću da vam kažem da smo ipak nekakav dogovor postigli.